Il-kumpanija Go ħabbret investiment ta' €1,000,000 fi produzzjonijiet lokali Maltin. Dan sabiex jiżdied il-kontenut oriġinali għat-televiżjoni li jxandar mill-istess kumpanija b'mod esklusiv permezz tal-inizjattiva Go Originals. Dan l-investiment ħabbar mill-kap tal-operat kummerċjali ta' Go Antonio Ivankovic waqt konferenza tal-aħbarijiet fejn stqarr kif dan l-investiment huwa turija ta' fiduċja fil-qasam tal-produzzjonijiet f'pajjiżna. We believe in Malta local film industry. We believe the film industry is the industry that can become one of the pillars of Maltese future economy. And from our end, privately, we would like to as well support the great initiatives that are already in place here and today. L-ewwel produzzjoni mejjuna minn Go ser tkun dik bl-isem Chalet prodotta minn Sharpshoot Media. L-istorja ta' din il-produzzjoni ser tieħu lit-telespettatur lura għall-aqwa snin tax-Chalet bi-storja ta' mħabba u qsim il-qalb. Il-Ministru Clayton Bartolo li kien preżenti għal konferenza tal-aħbarijiet stqarr kif huwa inkoraġġanti li kumpanija bħal Go li tinvesti ħafna fit-teknoloġija u l-infrastruttura issa qed tinvesti wkoll f'din l-industrija. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek laqa din l-inizjattiva u stqarr kif kull għajnuna li tirċievi l-industrija hija milquha sabiex flimkien mal-isforzi tal-Gvern jibqgħu isaħħu dan is-settur.